Ang nihano singaranjilriya ang Phai tungo Ambasa Town Hall. Hello everyone, this is me Clinton Rangkal and Phai tungo Ambasa Town Hall on 12th of this month. I'm Nukgwi ang Phai tungo Ambasa Town Hall. Tono Klumkai Chini Khelang dan Juwa Phai me na mo ka bo nang no jaga ke Ambasa Town Hall Khaina Baratariya matang tei maram tei thuya mu tei thang mai ya a phoi la ke pasta ni maram tei thuya mu tei thang mai ya a phoi la rui ni khanga thai nam me nai grana madu rui ni khanga thai nam me nai grana nini ya phung phulong mana khusha nai grana phoi ma nini ya phung phulong mana khusha nai grana Joburi ongsha to nangkha Joburi batai to nangkha Hakta tini tim to mole tim mo khashia Jesha tini tim to phono tim mo khoshia Yam chibe mo dakata hai jem khata batai mdano Yam chibe mo dakata hai jem khata batai Shoriya sholela ya Dema shoriya sholela ya Shoriya sholela ya Dema shoriya sholela ya To entertain you all, first foundation day organized by Khelang dancing group. Joto abo foundation deo no Khaina mani ba ang requested ang no kabao ketre trebu singer Phai nai kapo have group Phai nai ke Clinton Rangkal Phai nai ke menim samung ko tong nai samung ko tong nai knata naithau ke no joto no abo foundation deo Phai mai sing Phai ni ba ye no na requested kebo Romantni Phai 12 date ro Ambasa Town Hall ke foundation day program tong ke abo program organize kenai kyo han Khelang dance group ke abo program chole nai sharing 5 pm to 10 pm abo program o masi Phai jini jani grow Anjali Rian Kapoi Habru and Clinton Rangkal ke no joto abo program o Phai ni hino no makabo abo program o che ko nai thon tom samuro ko no joto no nai okay no 12 date ro month ni joto Ambasa Town Hall Phai tapodi joto Eden Cafe joto no khakja